don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the African Cup of Nations. Bafana 3, Zimbabwe 2. I'm joined by Shaba. Stibo. Fede. Bafana. Yeah. Siyabangela. Sure. Yeah. No, asibonge man, asibonge. Bafana ipushile vandag. Sure. Yeah, izim abanye besithathela phansi but isibonisile ukuthi lapha i-competition is-serious. Yes. Fanele kupushwe indoda Kupli ibruku. Maceka ibruku lapha awuzosala ibhendini. Abayokubulala. So yeah. So bulala manje. Game ya vandag ngidedicated nje to iMajida Monday. Majida Monday. Majida Monday. Yini leyo? Ama-gents. Yeah, Monday ama-gents. Oh. Yeah, so bafana nizidlalele kamnandi and then nasiphushela sharp. Big up to Helman Mkelele bano Hugo Bruce. Sure. Sibana bashayile today bese perfect kakhulu. Excellent. Because ngendlela baqale ngakhona baqale kahle and then but mabephusha vele benze lento besenziwa yi-Egypt last week. Yeah. Basebenzisa le side leli bangene nikwangeneka kahle. But iflop esiba nalo ukuthi once sakora return relax asibona ngathi sesibenzeke konke yabona. Kanti ukube sithema siceda ukora la goal leli. Immediately sabuya sashayela ubusi 2 and then izimbe zizobe sisemva kwethu elandela thina. So intwana zasezim ezidlalela bomsundwana abu like of goalkeeper nakuchipezezu Arubi. Arubi. And then Abu Divine Lunga nale koruguli lecokuthes number ngizwile amajida ibizi igama la yangishaya mari mnandi elomvethu lo bulale 2 vethu kusho ukuthi manje ubulale yonke idefend I1 yo yabona angithusile nami yabona kube bayadlala ngapha beyazothi mina ngiyi1 bayi10 ngiyaba slice usenzele i-problem and ukuba zange switch on after lapho bebazobuya bashaya igolobus 2 and ngabuyela shaya igolobus 2 izimi bekuyoba difficult for thina ukuthi sibuye but ke as for coach namhlanje uyibonile into yaka Sithole ukuthi usithole mani uyabona so ithi ngimsabe yabona wabuya amasapo wakhe bamnandi wonke nje vandag so ayikho into singakhala ngayo mina ngihappy ngendlela substitute ngakhona na the way abajida abadlala ngakhona kodwa into engicela abajida ukuthi lebe kuyitest yokugcina kahle la siyakhona manje it's a do or die and once sawina kuyiteam esiyohlangana nayo manje kulawa esotholana nawo and then kuma-semis siyofika ma-final siyafika siphakathi so ayikho into engazivimba lapho so otherwise man of the match yam today Helman Mkelele no Hugo Bruce the way basenze ngakhona isquad sakhona na the way amasapo wakhona bawenze ngakhona so unlike last week bengathi basabanyana so abajida nje into efana manje ukuthi abangapheniki Steve manje indoda ayiye all out akungasali nix manje akuphushwe like mawuzazi ukuthi ugoalkeeper yazi ukuthi ungenelini mawukhona ku start 11 yazi ukuthi uspan sakho yini yabona so Sithole Jima mfana siyakufuna egame ilandelayo and then ndiba angiblaming anixi ngezana odlalile pick up ama-gents nje aphushile yabona adlale as a team sekuyila uma flop nyana bo lapho nalapho but otherwise we behind Bafana and siyafisa ukubona ukuthi kule game elandelayo ama-goal Frosla pick up boot man Frosla man pick up nokusikhosta nyana yes but nokuba slow ngathi awusi-strike so ngoba usithu ngikhala ngayo Frosla nalast sikhalile ngawe but nje but umsebenzi otherwise bomuhle today so ucoach next game ini wish yami ngathi angacala ngesinye striker
ambeke uFrostler and then uzasapha sakasapha ngaye. Number 2 I wish ngathi angamfaka umfukeng. Umntwana itukuba keep busy lapha yabona seyifuna leyo nto leyo ukuthi kube busy nyana lapha yakumuveke kungeneke yabona so yeah masingenza kanjalo ku next game ngiyacabanga ukuthi ayingeke sihlule competition ku final siyafika asibonge shaba thank you thank you uyibekile man uyibekile quality